Вітаночки, мои дороженькие, Мінський монтажный хаса на сувязі. Сёння я ў гаражы. І як вы правильно зразумелі, у нас аўтаблог. Пачаў у маём любімым сітраенчыку падцякаць радыятар, таму вырашыў я яго замяніць. Набыў вось такі вось модны патрон. Навюткі, пакуль не дастаю, бо можа не падыдзе, каб можна было вярнуць. Але здаецца, я яго правильно выбраў па артыкуле. Ну што, пачынаем. Гэта будзе мой, конечно, першы досвед, бо я ніколі гэтага не робіў. А справа ў тым, што мне такая праблема існуе. Я вельмі не сябрую з вадкасцямі, бо там, дзе я нешта зрабіў, дзе нешта павінна не цекчы і быць герметычна, абавязкова там працячэ. Не ведаю чаму. Напэўна, божанька наказаў. Таму трымайце за мяне кулакі. Треба спочатку зняти той, що нам перешкоджає. Это фільтр і по ветрам не патрубки. Так само визначить, що я ще замінаю. Зразумівши, що нічого, спустить воду. Спустить воду, каб виправить беду. Спустить воду, каб ликвидовать беду. Беду з радіатора. Ця черга зне з труби радіатора. Радіатора, які раптовно потек. Демонтуем осторожно поширальный бачок. Не до конца, а просто отхиляем его в бок. Здавалось, а тепер можна виймати радіатор. Але треба скрутить, каб буде стояв поширальник. Але не тут-то было, прийшлося відпливати нижній вивод реноватором. За эту конструкцию инженерол там можно смело набить ябальник. Ну и нарешті витягуємо радіатор. Дякуй Боже, каб виправить беду. Дякуй Боже. Здаецца, зняў стары радыятар. Дарэчы, ён дастаткова яшчэ не благі, але вось тут вось ён падцякаў. Я тут імкнуўся гэтай холоднай зваркай нешта зрабіць, але так нічога не атрымалася. Усё падцякала тут. І, карацей кажучы, было такое маё прынята рашэнне замяніць, каб не абацца. Ну а цяпер чарга змантаваць новы. Монтуем датчик температуры антифризу на новый радиатор. И усовываем его под капот на место минулого. Полгодины злучаемся с байонетным худкозъемом. Как тебе первым ляснул инженерчик собака сутулы. Ну а теперь виконуємо маніпуляцію обратним накерунку. Поширальник трубки, антифризу повітряні патрубки з фільтром. Каб Берлінгос виглядав бицем з рекламного малюнку. І спритно бицем панський анёл відпрацював. Ну што, самы цікавы момант. Пацячэ ці не. Заливаю воду, каб виправить беду. Карацей кажучы, у чым праблема? У тым, што амаль усе патрубкі на этом радыятары ставяцца вось на такія вось хамуцікі. Але вось адзіны ідзе вось такім вось байнетам, хутка зажымным раз'ёмам. І вось праз яго цячэ. Напэўна, тут можа якая гумавая ўстаўка. Зараз паспрабую зноў разабраць, выняць, паехаць паглядзець новую ту гумавую ту пракладачку. І калі не трымаецца, то, блядь, пасажу ўсё на герметык, нахуй. Вось гэтую вось гумавую пракладку паспрабую замяніць. Напэўна, за яе. А можа не за яе. Хто яе ведае, карацей кажучы. Набыў новую пракладку, эту гумавую. Вось старая. Такая, конечно, поеденная жыццём. І вось такая новая. Поедем ставить. Монтую гуму, каб виправить беду. Монтую гуму, каб ликвидовать беду. Беду с радиатором.
Натягнув. Спроба номер 2. Заливаем воду. Заливаю воду, как выправить беду. Заливаю воду, как ликвидовать беду с радиатором. Ну, здається, не тяче, зараз вниз спущуся. Ой, не тяче. Не тяче. Так, ну что, воды налил до узровню. Развоздушку открутил. Вода вытекая. Зараз еще трубкой дынькну. Так, все, можно зачинять. Дається? Нічого не тяче. Адьо.